Pemirsa risampun penglalah pandemi COVID-19, kahanan sektor pariwisata Nyansan Metangi. Ini ucap kerasayang ring widangan Denpasar. Selahe saking pengerau ke kota inucap sane sayan inicap. Punika taler tingkat hunian hotel sayan mewawah kantos pitung dasa persen. Kaptiang ring penguntat warsane mangkin, pengerau wisatawan ke Denpasar Nyansan nincap. Wakil Wali Kota Denpasar, Kade Agus Aryo Wibowo mausang kahanan pariwisata ring Denpasar anutin sawetara warsa langkungan ngarepin kahanan kaon sangkaning pandemi COVID-19 sane rauhe mangkin sampun nyansan mecikang ini ucap majantan patut kesokong antuk perkanti saking samian bage ring sajeroning mecikang magudang-gudang bage mangdene pariwisatane sayan ngelimbak matangnyane baga pariwisata rauhe mangkin nenten jedangan kepanggih muatang penyarengan samian angge punika mawinan mempekenan dane nyarengan samian angge antuk guyub rum nyujur kejayaan Denpasar pindah ke destinasi pariwisata terbaik. Asa punika taler Kepala Dinas Pariwisata Denpasar Luh Putu Riastiti maosang kahanan pariwisata ring Denpasar rauhe mangkin sampun sayan metangi turung limbakang becik pengerau wisatawan ke Denpasar hinggian sane nginep utawi rauhin selami Januari kantos September warsa kalih tali 3 likur sampun kantos siki 4 yuto wisatawan tembus pitung dasa sio persennyane wisatawan domestik yening saehang ring years to years warsa kalih tali kalih likur lintang sampun wenten panincapan nyantos 3,11%. Punika mawinan potensi pangsa pasar domestik sane ageng puniki patut kantapenin semakin tur pinih becik. Asmara Putra Bali Pos.